Zlato babino, šta kažemo kad odu gosti? Hvala Bogu. Najveća laž u nas je kad se priča na telefon pa kažu evo pozdravlja i oni tebe. Vidit ćeš ti majmune kad ti ćaća dođe iz Njemačke. Sve ću mu reći. Čuješ li me? Nije matere čovjek bio tvoje svekrve, brat. Ona je pokojno Ma svekrva je bila, nije ženska glava. A slušaj mene, ja sam bila na piru. Ajme meni, smatat ćete. Ju, dijete moje drago, šta ti je to s usnama? Jel te to neko namlatio? Bako, to ti je danas moda. Ma ide u pizdu maternu, prepade me. Pa ne treba ti riza, taman sam jela. Odakle ste vi, gospodine? Iz Njemačke. Koliko je tamo šišanje? Pa 30 eura. Ne mogu vjerovati, isto kao i kod nas. Čekaj! Šta si valio? Pomalo! Čekaj! Vaše zanimanje? Pomoćni bagerista. A šta ti to znači? Ono što bager ne može, to ja lopatom. Rekao sam ženi da je debela, 3 dana je nisam vidio poslije toga. Evo, 4. dan, polako mi se vraća vid. Nikad ne govorite ženi da je debela. Šok u Posušju. Roditelji su izbacili dijete od 43 godine iz kuće. Socijalne službe su na terenu, a susjedi tvrde da je sin još jutros pitao ima li ručka. Ja zadovoljstva uzimam tebe Ivane za svoga muža i obećavam ti vjernost i dobrotu i zdravlje i bolest. Ljubit ću te poštovati i zdravlje života. On ti dugo ima ljubavnicu. Poštar se svako jutro kod nje zadrži jako dugo. Jadan ti je on pijan svaki dan. Sirotina, ja ne trebaš mi govori. Gospođo, vaš šećer je vrlo visok. Kako je do toga došlo? A šta ću kad sam veliki guzičar? Sinku, nemoj bačat bilo. To ti podmažuje kosti. Joj, majko moja mila. Znači, prepoznala si je i ti. Gospodine, jeste li vezani? Jesam, najviše za majku i za brata. Ajde, vozi. Ajde, idemo, gonja. Ajde, gonja, ajde, brže upri malo, ajde. Šta čekaš sada, ajde. A vidi ima vas ki kusi pasa, ajde pa kad si ne može čekat cijeli dan, onda ću ovdje. Ne možeš prići priko ceste od vas, ajde brže gonjaj, ajde. Ma naše voza biciklu tako, briga mene, ja ću laka na jednu podrugu. Vidi onoga dole, ajde šta čekaš, boga ti upri malo. Oni se lagano vozikaju, šta njih brige. Došao ja ovdje u Zagreb. Ajde brate, gonjaj. Jetra je jako loše. Što se tiče jetre, vi ste svoje popili. Jesam. Ja nemam više, ali ima u brata još 100 litara. Hercegovini vlada nestašica Jupol kanti. Zbog toga građani drva za ogrjev unose u najrazličitijim posudama, od plastičnih košara do dječjih kolica. Bako, čime se vi bavite pa vozite ovako dobro auto? Sine, pokojni moj Jozo štedio 40 godina. Ja potrošila za 40 minuta. Svaka čast. Drama u Imotskom. Mladić je zatvorio 12 baka u obiteljskoj kući i prijeti da će, citiram, napraviti promaju. Policija je okružila kuću, pregovarači su na terenu, situacija je napeta.